Kei puta te kōrero hea kei tua mo te iwi Māori. Well, tēnei hōtaka o Something for the People, anei mātou e wānanga nei i tēnei take, kai konei anō hoki tētahi manuhiri. E tū ana ke noho hei kanohi mō te iwi Māori, hei kōkiri i ngā take o te iwi Māori. Elijah Pue, nau mai hoki mai ki Something for the People e hoa? Kia ora, tēnā koutou. Tēnā tātou. Nō reira, kua puta tō ihu i roto i te kaunihera ārohe o tō rohe. Pehea, bro? Yeah, tino pai. E hikaka ana mo te whakapono a taku iwi ki au, me ngā mahi kua whakapau e au i roto i ngā tau. Nō reira, he onore nui tēnei te noho, ki runga ki tērā kaunihera he manga mo tātou. Gee, tētahi mea i tino tūmeke hau, i au e hoki mai ana ki roto rua atu i whanganui, te tawhiti o te rohe i tū nei koe, i te mea, no ki au, kāre mutu o billboards. Tai atu ki tūrangi, essentially. Really? Ne? So ko te whānuitanga o te rohe, mai ōtaki ki taumaru nui, ki taihape, me pātea. Wow! Koira te whānuitanga o Manawa Tū Wanganui. Nā, neke atu i te kotahi mano pōti te āputa i Wanganui a koe me tahi atu. Hea te rautaki i pērā rawa i te nui o te putanga o tō ihu. O ngā billboards. Nui o ngā billboards. Nā. Ko tāki, like, you know, he tangata whai tikanga hau, he tangata kia tuau hei kanohi kitea, ka haere ki ngā tōputa koto o tēnā rohe, o tēnā marae, o tēnā taone, o tēnā pokapū, te kite ake i te iwi ko wai tēnei e tū ana. I te mea, ki te kore koutou e mōio, ko wai te tangata, kore koe e hoatu he pōti ki a koe, no reira ko tāku, haere ki ngā tōputa koto, haere ki te tei taone, Halcombe. Kara noa kia taiki ki reira. Tērā taone e te engari i tū te tei, te reureu. Engari i whakatūria te tei bulbul ki reira, i whakatūria te tei ki taumaru nui, ki Fielding, Aorangi, enei taone, kare rātou i te paku mōhio ki au. No reira, koera pia te rautaki i whae au. I tūtaki rātou i a koe, whakatū anei tō billboard. Hono e mihi ana ki a koe, Elijah, i tō ekenga. Ko te āhua nei, aha ko i whai tūranga koe ki te wāri Māori ne, raki, koera te wāri, kaore tonu i eke te wāhi kia toi tū tonu e rā tūranga ne ki te kaunihera o Horizons. Hea te kōrero i tēnei wā? Tino tata ngata tauranga? Ana. So i te wā i puta ngā progress results i hinga. I te mea ko tahi iwarau, waru tukau mā waru, ngā pōti te āputa, ne? Engari i puta ngā preliminary results i te mane, kua, kua puta te ihu, ko tahi rau rua tukau mā toru ngā pōti e whakaai ana, kore te āputa. Nārei, kua tatu? E whangatonu ana ki ngā pōtitanga whakamutunga ka puta i te praere, e tū mai nei. Koina, te waka mohi o mena rānei ka kua eke. E ohorere ana, koe i pērā rawa te tata? Nā, koira te tata o ngā, puta noa, ko te tata o Ruapehu, iwa te kau noiho. Ngā pōtitanga e whakaai ana, ngā pōti whakaai ana ki ngā wāri Māori. So, koira te ahua. Engari, ki te tiro ahau ki ngā rohe katoa Horizons, horo whenua, rangiti kei Manawatu, te whakaai. So, kāre koe te paku mohi o mena rānei ka eke. Aha koa e kōrero ana koe mō ngā taone, mō ngā rohe, ki nei a kerea mai te ata nei, Aotearoa whānui, actually, e tautoko ana Aotearoa i ngā wāri Māori. E rangi, nā te mea i a te whakarohe-rohea, e nei pōti, o tēnei āheinga ki ngā rohe ake, koe nei te take, kaore, e whakaia ana ngā wāri Māori, ne, i te mea. Well, he nuka tēnei nā te Pākehā. Nā tēnei takotoranga, ngā kaunihera, te kāwanatanga, no reira, me wini i rātou. Engari, tēnei
I roto iwi ne tatauranga, 51 ora te motu I whakai ki ngā Wāori Māori puta noi te motu, aha kua 27 kaori I whakai 17 ngā kaunihera I whakai. He tohu tēnei, ko huri te tai, ne? Ai. Ko huri te tai. Koe rā tāua ki tēnei I roto I tō rohe, Elijah? Yeah, ko te mate nui, ko te pūnaha pōti, ne? Koe rā. Ai. So aha koa nui, tau I 51 pahiniti I whakai te motu, puta noa, aha koa tērā, te nuinga o ngā kaunihera kāri whakai. So, me pēhea te kāwanatanga e whakahau I te pūnaha pōti, kia māma te tuku I te pōti. Right. Ki tō mātou rohe ake, wetu mano ngā pōti blank, Wow. kāre pōti ki runga. Ko te take, ko te referendum e rā pātai, ki te whārangi whakamutunga o te pōti. Nō reira, me pēr te whakamāma I tēnei ahuatanga kia nui ake. I reckon, kei te pirangi au ki te kōrero mo te pai, I roto I tēnei, ne? Aha koa ngā rohe, kaore e whakai ana, tōna rua te kaumārima, ngā rohe I whakai kia mukua ngā wāri, kei reira etahi e tautoko ana. Nā e whakaro anau, tērā pēr mo te wā tuatahi, I te tohe tātou kaore ngā, hata take kaore ngā Māori e pōti, te mea kaore rātou e kite I a rātou anō I roto I ngā tūru, ne? Tērā pēr ko ngā Pākehā kei te kite I a rātou anō I roto I ngā Wāori Māori, te tiro ki Elijah Pue, te tiro ki a tātou, ne? E kite ana te motu whānui, actually, e pai ana ngā Wāori Māori, e tautoko ana I ngā iwi ne, kei hoi no tā rātou e pirangi ana ki te kōkiri I ngā kaupapa, hangai ana ki a rātou. Kamatu ko ngai tauiwi hoki e tautoko ana I te whakatinanatanga o te tiriti o Waitangi. E rā mea katoa. Koe rā pū. I te mea kei te kite rātou I a tātou. Ko rātou, ko tātou. Nō reira, hea ngā I kaupapa, reckon. hea ngā kaupapa nui ka kōkiri hia e koe, Elijah? Ai. Yeah, tuatahi ake, ka hoki ki tō kōrero. Ko te iwi Pākehā, he iwi kaha ki te pōti. Ai. Nō reira, kia kaha tātou te Māori, te tuku I ngā pōti, te tū Ai. ki runga I nei momo tūranga. Ki te kaunihera, ki ngā pōtitanga motu anō hoki. Hoi no, tērā. Ko ngā kaupapa nui pēr mo te kaunihera regional nei, ko ngā kaupapa o te wai, Ai. ko ngā kaupapa o te hau, Ai. te air quality, I roto. Ai. ko ngā kawenga pahi nei, a traina, Ai. ki ngā tōpu tokoto o te rohe, me te biodiversity. Koi ora kanorai. Ai. Te Ai. tupu Māori mo te biodiversity. Ai. Koi apea ngā mahi nui mo te Regional Council. Ko tāku e kawe ake ana hau I etahi o ngā kaupapa I arohaine e tō maoko hinu rewa iwi. Ko te wai o te ika tētahi kaupapa e tiaki ana I te awa o te wangaihu, ki roto I te rohe whānui o Ngātirangi, me te awa tupua no hoki, te awa o Wanganui. Kei te noho au ki runga I era tarahati e rua, no reira ko tāku te kawe ake I ena kaupapa e ora ai tō tātou awa. Kua roa rātou a Horizons a ngā kaunihera e ahua, mahi whakaora I ngā awa, engari auare ake. Ki te ake I a hau I te awa Wanganui tēnei ata tonu me te paru. Kāre rātou I te paku aro ki ngā kaupapa Māori e ora ai te taiao, e ora ai te wai, e ora ai ngā awa, e ora ai te iwi. Nō reira, koe rā pēr te mahi nui ki runga I ngā kai kaunihera Māori. Te kawe ake I ngā kaupapa hei oranga mo tātou. Puta noa, Māori mai, Pākehā mai. Kamatu Elijah kua whai tūranga koe, hei māngai ki te kaunihera Arohe o Manawatu, Ponganui, he pānga au ki te Pāti Māori. Nā, kei te tutu te puehu ki te whare o te Pāti Māori tēnei wā, hea rā o whakaaro. Kātahi te segue pe tēnā. Did we say that wasn't on my question? E hana tēnei te wā tuatahi tūtu te puehu pēnei mai I a te Pāti Māori. Ka hoki atu ngā whakaro ki te wā I whakawhiti te whro a tari ana, te wā I puta a hone. Te wā, era kaupapa katoa, like, ko te take o te Pāti Toranga Pū, he maha ngā piki, he maha hoka I ngā heke. Nō reira,
ko tāku, ai, he mema o te Pāti Māori, he kaitono o mua, he kaitiaki pūtea, ko eti te pūtea, o te Pāti Māori i ewa wāra, he kaimahi o mua ki a te uriro me tari ana, me marama. Nō reira, ai, kaore e kore, ka kite tātou i te pairangi, kei mua i te aroaro, hei kauenga mā tātou. Engari, ke kaua noa e ruku hohonu ki enei naue a etehi, ki enei raru a etehi, me kawe tono i te kaupapa. Okay, anei koe ki nei, Elijah Pue, he tangata tōranga pū, ne? Gee, hea te rautaki? Mori, e whakatupu ai koe i te reanga hou o ngā tangata tōranga pū. E pīrangi ana ki te kuhu ki roto i ngā tōranga pū a iwi, tōranga pū a rohe, tōranga pū a motu. Hea tō titahi rautaki ki a koe, bro, e piha ake ai a ngā Elijah Pue hou. Mōku ake ai e nei whakaro, me whai pūkenga koe, me whai tikanga koe, me whai hoki i tō reo Māori, me tūkirunga ki tō marae, me tūkirunga ki tō tarahati a iwi, me hoia te tira hoi waka, me hoi te tira hoi waka o Wanganui, me whai i era kaupapa o nui era mahi. Nau mai ki Wanganui. Nau mai ki tō kua. Hoi no. He tangata kaupapa rahau. Engari, ko tāku, me whai kaupapa koe i te mea, ki te kore no, ki te tū koe me tō kotahi, kaore pēr te tangata e mohio, he aha pēr e Elijah Pue ai koe. Ai. He aha pēr, you know, i pēnei ai tō tū. I haere au ki ngā tōputa katoa tēnei rohe me te kiake, he tangata a iwi ahau, he tangata maha ngā kaupapa, maha ngā pōtai. Koera te ahua o Elijah, you know. Ka whakaro ake te tangata ko ai tēnei, o koe te tangata o te matatini, koe te tangata o Ngātirangi. Koera taku ahua. He tangata puku mahi, he tangata whai kaupapa, he tangata whai tikanga. Koera pēr te rautaki mo tētahi tangata e hiehia no te haere mai ki rungi ngā kaunihira. Ko te mea nui pēr ki au, me whai pūkenga e kaunga ai o whakaro. Ke kaua noa e noho noa koe ki ngā tūru te whakaki noa i tētahi tūru. E pīrangi anau kia mihi ki a koe, ne? A ko tō kōrero e mea ana me pēnei koe, me pēra koe, me pēnei koe, me pēra koe. Ki taku te tiro. Ngā kaikaunihera ārohe a takiwā, koe nei noiho te mahi e tae ana koe, te tū hei tangata i roto i tō anō tuakiri, ne? Nā, like, hare te mea hare te mea me tae atu koe me tētahi degree, hare te mea me tae atu koe me ētahi mea, tae ana koe te haere, e mena e rata ana te iwi ki a koe, mena e kite ana te iwi e tika ana koe i roto i tō karawhiu, tūmana ko ka pōtihia koe. Nō reira, e mihi ana ki a koe e hoa, e mihi ana ki te momo pene i te pāpau rāniera procta, e mihi ana ki a pene taui, Kia koro trev. e mihi ana ki taku hunga wai, ne? E mena... Maria Huata. Maria Huata, e mihi ana ki ngā Māori, pene i a koe mapau, e kite ana i te mahi nui, e kite ana i te pitomata o e nei huarahi, hei, kauena hei painga māu, e rangi hei painga mo te iwi, nō reira mihi ana ki a koe chief, kōkiri tonu, haere tonu, hei painga mō tātou. Nō reira, tēnā koe baba, Kia ora. e mihi ana ki a tātou, and kere ama me tū koe a te mea tū mai nei, hini rewa me tū koe ro te tō roho o Howick. Ana me tū koe ki te taitonga. Gee, ka roa. A tērā tau. 2 flights ka tai au ki reira. No, e mihi ana ki a koe, e mihi ana ki a tātou. Tēnā koe, tēnā tātou. E te whānau, don't forget, like, comment, even if you disagree with us. Some of other people, sure.